uželjali smo se jedni drugi, vjerujem i vi nas i mi vas svakako. Drago mi je što vas ponovo vidim, što ste nas dočekali i eto, počinje još jedna reprezentativna sezona. Dosta obaveza i ove godine, ali ovo su nam prve pripreme i nakon toga sledi utakmice, to su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Poljskoj. Nakon toga vjerujem i Grand Prix evropsko, ali o tom potom. Ovo je sada najbitnije što se toga tiče. Nešto izmijenimo sastavu, onako neki zasluženi igrači se najavilo odlaska prilika za vas mlađe, da krenete da povučete olimpijsku ligu šampiona. Pa da, mislim, upoznati ste već koji igrači neće biti sa nama više, naravno taj zasluženi odmor. Je li najbolji mogući trenutak nakon olimpijskih igara da se neke od njih povuku, ali eto možda ta neka mala i smjena generacija, vjerujem da ćemo mi nastaviti taj njihov niz dobrih rezultata. Jeste spremni za akciju koja je 5 meseci, ako ne i više, kvalifikacija Pa mi svake godine, uglavnom tako pola godine smo zajedno, tako da vjerujem da neće predstavljati neki veliki problem. Sve su djevojke i mlade smo, mlade smo, iako ima dosta mlađih od mene, ali vjerujem da uz našu tu dobru atmosferu koja vlada već dugi niz godina da ćemo prevazići sve te neke sitne probleme, da ne bi trebalo da ih bude uopšte.